I pozdrav svima ljudi, sa vama Extreme Gamera, ja sam Uroš. Danas ćemo pričati o malo našim poznatim, ne samo našim i stranim, možda stranim, najboljim youtuberima, po meni. Kao što vidite, ja sam ih napisao. 5. mesto, Luka Video Channel. Lukas Video Channel veoma je dobar, zanimljiv, ali eto, nije bitan ovdje redosled, ja sam ih pisao koji mi je prvo pao na pamet, pa sam onda pomešao brojeve. Luka je odličan, nemam nijedne zamjerke za njega. Smešne priče, super je. To je 5. mesto. Na 4. mestu je Muđa. Muđa Ekstra. To je naš Muđa. Muđa, super je. U njegov ćaleta. Njegov ćale Ekstra. Više mi sviđa njegov ćale nego on. Njegov ćale je zanimljiv. Ja više volim Real Madrid nego Barcelona. A nema veze, se vratimo mi na klipove. Muđa Ekstra. Samo to mogu da kažem. Super je snima neke igre. Snima isto kao Luka. Priče. Bez veze. Ekstra je. Ljudi, morao sam da stopiram. Morao sam da ubavim nešto vrlo jako. Nisam napisao prvo mjesto. Pa sam morao da ga napišem. Znači, to je Muđa. Na 3. mjestu je Niksa Zizu. Upsić, malo sam promašio. Ali sada vidite prvo mjesto. Na 3. mjestu je Niksa Zizu. On je po meni, koliko ja znam, najjači čovjek u Srbiji. Ako znate nekog jačeg, slobodno pišite u komentarima. Ovo je moje mišljenje, ja mislim da je najjači. Znači, fenomenalan je. On je meni skoro pomiljen. Ima mišiće. Kao lopte. Dobro, to je to. Na 2. mjestu je Full TV. Zato što i Đole i Luka u Full TV-u, zato su 2. mjesto. A da je samo Đole, on bi bio na 1. mjestu. Ali zato, a da je Luka samo, bio bi na 4. mjestu. A Muđa na 3. Niksa na 2. Full TV na 1. A ne znam, samo mlatim. Luka bi bio na 5. i ovako isti redosled. Đole bi bio na 2. Znači Đole, super je. Ali Luka mi se malo manje sviđa. Kad igraju zajedno sa Serbijanom, ekstra su. Ali kad igra samo Luka, ćao. Da pređemo na 1. mjesto, na Serbijana. Serbijan je najbolji. Tako ja mislim. Ako vi mislite da je neko od ovih, slobodno kažite. Ja mislim da je, po meni je Serbijan najbolji. Zbog toga što svaki dan skoro izbacuje epizodu. Dobro, ne baš svaki, ali uglavnom izbacuje. Jer on, kako da kažem, možda me malo loše čujete, Serbijan snima razne igrice. Snima ne znam kako se zove, Fifu, snima Minecraft, svašta snima. Serbijan je ekstra, po meni. Ako vama je možda neko od Muđa, Niksa, Luka, Full TV, ali meni je Serbijan najjači, zbog toga je na 1. mjestu. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u nekoj sljedećoj. Ćao!